Mars ni somni pakwat thole ni sang ni somni pani ani Ukraine indona thu thar ber all breaking news thok ti far hok tu then khat kanan chap chok le ta ngai thale mi amayang Ukraine sarkar chon Russia in andram khopui abei me ka civil mi te thiar chu na atho chu nimin khan ati top lei loka Ukraine deputy prime minister Irina Vereshchuk chuan civil mi te thiar chu na ti top ani na chani soin Russia sipaiten konglaka an bei thu theinia intelligence report an don wang ani ti soi Russia sipaite hian an bei le hualmek Mariupol sami le Ukraine khopui Kyiv daya chengte chu mun himlama an in sasengna turin kong ruang man sakania mase Russia sipaite hian heng khopui atanga tlan chua tumte danna tur hian abei chun zom reng ni in Ukraine lam chuan an soyani Mariupol a cheng Russia lama hroilu tumluya Russia hi Ukraine chuan apu bok Ukraine deputy prime minister Vereshchuk chuan Mariupol khopui cheng civil mi engamo za chu Russia ramchina hroilu luya Russia hi apua civil mi singli vel za chu Ukraine sarkar lam tho puina le hriat puina tel hau lovin Russia hian aram china hroilu ni in Ukraine deputy prime minister chuan soi satellite image atangin Mariupol khochak lam busy mine a heng mi te omna tur temporary camp po siam ni in alang bok city council lam chuan khopui atang hian civil mi nuai khat point pali vel chu an tlan chuak to heti la hian khopui chunga mi nuai khat point pasari vel an la tang mek ni na soi Russia sipaite hian longchol mun paimo Mariupol khopui hi lak tumin kar thum chung zet an beitwa khopui chung po an kap chena sa to le khopui cheng mi tam takin eile in tuile damdoi lampo an tla cham tran to ni in soyani Russia in Ukraine aruna wanga khothlang ram sang ten Russia an hrek chhomek lain Russia le China in lai china chu achak that lai berani ti in Russia foreign minister Sergei Lavrov chu nimin khan soi China hian Russia hrek na siam atum lo thule rampani in kara in sum do ton na pon dan pa ngai anga kalpui chun zom tu ani thu anlo soi to ani Ukraine chunga Russia che dana demna thu ala soi chuak du hau lowa Russia demna resolution chiam chung chang apo vote lang na alo hai zelani Russia in Ukraine arun thakha chungin Ukrainian army te hian Russian vehicle tam tak anti che sakto baka artillery lai pui zani somriat pariat helicopter za song pariat jet fighter som kwazat baka air defense system somriat zat Ukraine ten Russia hi anti che sakto ni Russian sipai sing khatle sangle chuangin nunna an chan to bok Russian sipai te thi chan tamper hi anti tank ti an lang chiam hlea Russian sipai te hi ram chana indo ni lowa ti luina Ukraine tirlu an ni wang hian an hoi sen tok lowa an chet chet pha ati thei guerrilla tactica an chuan omlo hle ani tengle vehicle chunga omin Ukrainian army te tan chuan lo lambun target lian tak an ni rongot maya Russian infantry te hian motor chung atang rigot lovin assault rifle nen Ukrainian army te hi beve se an thi tlem pha jok baka Ukrainian tan chet la ka har sa sot ngeyang Ukraine hian Russian sipai general kai phak ngat pasari ngot an that to ni in Kovel news lian sang ten an ta lang chuai bok ani football club lartak Chelsea nei tupa Roman Abramovich chu Russia le Ukraine in kara remna a len theina na American hlap tu poimo jinga mi ania Russia and Ukraine ado po hi poyati in Chelsea a hral tur sum zong po Ukraine in dona wanga tuate tan hlan vek turin thu thlung asiam to ni Russia le Ukraine in kara remna aum theinan March ni thum le nili jang khan palaya tangin anin bia chumi jinga pathum ta chon chemical weapon simton an nei zui ngala chumi nei jinga mi chu Roman Abramovich ani in an simton nei chu an mita sen veka midna min an mitui aluang renga an hmai le ban vun ta chu a hi kani report in atalan dan chuan heng mi pathum te hi an din mun azia chowa anunna ader thong lo ni in an soi Ukraine le Russia hun rei tak chung ram pakhata lo om ho to ani wangin anin chen polna sa Ukrainian tam takhi Russia raman la chenga chutiang bokin Russian tam takhi Ukraine ram chunga an la cheng bok ko ran thumun Eastern Orthodox ve tamna ani boka Ukraine sipai ten an man Russian sipai then khatte soidan chuan Russian sipai tamjok chuan Ukraine an rundon khan
ral an do don ti an lo hre ho lo maya an ho tu te chuan military exercise nei tur ang chawin an hrilh ani an ti tin an in do hnu pawh khan an sipai ho tu te chuan dar ka reilo te chungin Ukraine chu an hne don ti an soiloka ma se an rin ang ani ta ho lo maya thakhat avei nu point Ukraine khopui poimo pakhat ma Russian sipai te hian an la la theilowa tuna hian Russian sipai sin khat le sangli vel zet an thi der to ani Russian in do thlo theina te chu an thlo sanin radarin alo mana an thlo niam lain string missile in an lo kap hle zel boxia an thlo theina abikin helicopter le tank te chu an chan hnem em to mai ni hei wang hian Russia sipai beidong te chuan an top commander jingami Colonel Uri Medvedev chu Ukraine capital Kyiv khothlang lam Makariv khua ama sipai ten tengin an chil hlum mia mai thil mak tak ani ome thil mak tak chu tun trum Russia in Ukraine an run hian an sipai ho tu lam an hek hle maya general ngot po pasir lai an thi hian ngai tu ati thui hle mai an lieutenant general thin nungber general Yakov Rizamtsev Russian 49 Combined Army Southdown Division po hi dar ka reilo te Russian sipai te Ukraine sipai te kan he don ti tu kha ania asoi ang lo lu tu ka Ukraine sipai ten tran an kho theile an thian te tam tak an thi an mu hian Russian sipai te ril ru an nual hle to ama ngei po ka hlum a hani le ve tamai thi amaka an general le top commander heti zozai an thi mai hi an ho te lung oi lo kut tuar an ni mai agem ti hi angai tu thei hle ani Russian sipai tam ber hian an unau Ukrainian sipai te an va be ngot hi an tui lo em ani ma thilom dan ilo thil zel ri phot mai ti ang Saudi Arabia in oil US dollar ringot ni to lawa Chinese paisa 1 manga asal vai chuan US politics chu abuai lo thei lo mai ni lovin Kovel politics si angong dot lo thei lo don ani chumi borok kal zelin a hrin Russia Ukraine boina te hi voina thil thang chu chanchin thar ani setlia maya engi achan ti lam zo khi kan en thin no chuan Kovel politics thir hi aking bailo thei lo thin ani chumi economic war chuan ani voina Russia le Ukraine boina te po hi ring chuak zel ni Francis Fukuyama an Indo pui pakhatna le panina hnuwa chuan Indo na hi a chuak le ani chuan economic war ani tawng ati te kha ala dik zel ani Russia le Ukraine chu hanin ka ve rap ma se thil thleng a in a chan zoka hi ani political scientist ten an lo ngai pui mo jok thin chu chung zong tro bul chu thu nei du na hi ani zel tlat mai ani kanan peng koile ria China hian mana train oil hi an poisa 1 manga lei thei dan an zong renga Russia nen phei chuan petro dollar hi anon do chho ngar mai ani an hlo tling don nge ilo thir phat mai tiang Saudi Arabia in oil a khal chua mun lia thena mun khathi China in alei sakania ma se an paisa 1 mangin an lei theilo ni hei hi thui tak soi turoma US foreign policy fuzia lan tirna po ani ome US dollar chawa lei thei ani hei hi kum sang kha zakwa somsari pathuma tangkhan gold standard commodity based currency kha dollar standard a thlak ani tak wanga US politics khu ro puya lian ta po ani reng ani an economy hena chan po hei hi abul thum pakhat ani bok khati lai khan US one Saudi Arabia kha dollar mangchawa oil lei thei ani theina torin thodun na sign pui ni hemi na hong hi Nixon shock an ti nge ani US geopolitics khu petro dollar alian takin ai ngata khovela oil le ral zong sum chevel virvel hi za asomriat hi US dollar manga chawa lei thei le ral thei ania China hi alian chaksia petro 1 manga oil lei theina tur hi 26 March 2018 vela tangkhan heming hi petro dollar dole na turin alo cher diam to ani engi at enzel do ni US foreign policy hi a advance a Indo pui panina nulama ramro pui berni nuamlo tilaklo to US kwan voina Indo na te nau chuak thinte ram le ram in hi honolom thina te hian mo apur lianin nu ma anei lian em ani Indo pui panina han soita ka chuan khati laya Indo pui panina sang kha zakwa somli panga a alo re fel khan US politician le political scientist ten an thlok kan lo mang tang kai le mai khopa ramdang Indo pui panina tel ho le
indo pui pahnih na in angong ram ho kha an re thein an har sa ema chumi chu rem changa lai US khuan kum sang ka zakwa somli palia Bretton Woods Conference a khan International Monetary Fund IMF polte din thain chumi mang chuan khovela an poisa dollar chu thiam takin aron ti hlu chhota ni ramdang chanpuina apia abi takin Middle East ho oil leina tan dollar chu man theina turani ti in Saudi Arabia le Middle East ram te kha an mang an le har sana rem changa la in remna a siam pui ta ni atira chuan US dollar kha rangka chak gold manga thleng thei ania ti chuan US dollar chu rangka chakin an han thleng ta tak taka France in a reng hlelta US gold reserve kha dollar a thleng a han tumlet veta na se US chuan France thilnge chu ati rotlin chuan ramdangin an enton ve zelang ti hlawin France ngen na chu an har sakta ti chuan Richard Nixon a US president khan US president kha aroni chhota a sangkha zakwa samsari pakhat ukas ni som panga atang khan dollar le rangka chakin thleng to lo thu aron puang ta ni hemi awanga US masona le ramdangin an torna mak takhi Nixon sok an ti chu ani ta ni Russia le Ukraine poina te po hi misaila ka chhole tek in ka chia saklam ringot kan thur chuan international politics in lum le dan hi kan man tak tak ngai do lo ni ti chuan Russia in Ukraine a run hi ramchat in do preventive war thusi dai tan history of Peloponnesian War a alo soi kha aron ti dik to khat viau ani ngole Russia le Ukraine war chu an la bei mup maya Russia in Ukraine thunun tumin a beya Ukraine lam la in tran an lo kho na samaya ti hian an chanchin thar ni tin zantinin kan ngai thla a kan channel lama po kan ron update ve zel adia tam tak kan ngai thla in soi tu kan hre theu to me engpo ni chela he Russian Ukraine war hian khovela enge aron ngong chhuwa don hi kan hre ho lo maya i lo thli zel ri phat mai tiang anu khanan viewer te hne nangen na te han zep ve leila kan channel mina subscribe sak lo viewer te zinga khan inom chuan milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chewa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel theina turin in tan po arem chan jok na khani dona notification bell kha in metanga ola in da donia tin han ngen le du lok chu kan neya kan video link hi in thian te hna min lo share dar sak thin ti kha kan ria thanem ngai takin lo share dar le zel tur che point kan han ngen chuwa tin comment lama te tin like lama te po khan in thla hung lo taila thanem ngai taka tran tlang deuh deuh turin viewer te kan an som chu ani